Merci à toutes et à tous. Et que les journées textiles du Mali soient un véritable succès. Vivement la 5e édition dans un Mali unifié et apaisé. Monsieur le maire Attetmaninka, si santena a kobla da grindala anga korawbeya amanto ya pala la culture la tata mali dugu nyawla nanga korodogawi korodoga mununi kana tula nga uteta na tien umata na tien waniye olu laje ma korodoga kono imanu yedoro di yere olu la bina fo jafle korodoga fodama uka don nunu koro de bula ubi wale mununke koro de bula ubi wale mununke blasrali uni la didika de buka prose uni domlu koro ba do unu ka suna lebe bu bolo ma nyeta la ngaru yere babu ko ba nyina fa ka tegra fo ka korodoga bismillah ko ka kera nyama fifa korodoga kera ba bolo Ujali Bismillah, avec tomber la date clé.
Wosadi. Nikibu kile di sala ikolo tijiri. Ame kono bija. Tumi bisa magani. Dengan jalan roka. Ha, itu kayak. Abdul ini kami. Kita mau di mana program? Ini di mana program? Dia lebih dulu yang buat di mana yang di besar ni nanti apa yang kita coba? Atau sorti apa ni? Udah sorti mana boleh? Yang boleh. Pernah di mana kerja? Masih ini Mali. Ini Mali. Ini Mali. Mali. Ni kau belajar, si belajar kat sini kan?